Hebrew bi a Wolo le he Sane. Angma Hebrew bi a Wolo le ayaha Kristofo Ekome ni mehe angma ame Kristofo a he mokayeli lehi. Ejake da gbine bele neke shini ato awo mele min wajino. Wolo malo le wa me eka ya me he mokayeli mi. Titrile echo amake Yesu Kristo je anokwale ke na agbekpo ni nyumo jiehe. Ye enefe mo minle emani bi srote ete ni je anokwale no mi. Klɛŋklɛŋ no le jiake Yesu le nyumo na no bi jile ni ekase chele anokwa to ebo kechon amanehunu na adamu no. Ake nyumo bile Yesu fekpa momomo le mingbalo ele. Efe bofo ele ni esa efe Mose die nche potete. Noni je Enyɔ nyumo egba minkpo ake Yesu le na no sofo jile ni efe kpa momomo le mi osofo ele. Noni je tele kechon Yesu no le abahre mo ni hio yo le iwala keje esha ke gbe eshemo ke gbele mi. Ni aka osofo nupale Yesu ji mo ni baha le anokwa ira hre mo ne ni Hebrew bi ajamole ha na le futa keke ya mekusumi ke kolu afole shami le. Wolo malo le chime Ekome ni agba ehehe ya Israel bi ayino Sane mi leta ni eka mehe moka elife no kwamono ene ya Yitso Nyɔŋma ka Ekome no ni eba eka na eloele ni amehishi ya he moka yeli mi ni ya Yitso Nyɔŋma ka Enyɔ le mi le ewo eka na eloele ahiwale ni ameya no kwa ka ashi na agbe eke ake ameke Yesu afe otini ma amehie koni amenye no na afe no na ke yiwa ni abawa mele na amedamo pen ngawo ke kokobo gbi Wolo na Wolo eminjira moy mlimbotemo Kristo niji nyumo hekpojemo na eye munle no ekenkran Yitso Klɛŋklɛŋ kuku jeten eke Kristo fe bofo ele fe no ekenkran Yitso kuku ni Ejwɛ kata Yitso Enyɔ kuku niji Nyɔŋma ke Kpaanyɔ no ni jeten Kristo fe Mose ke Yoshua no Yitso Etɛ Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Ejwɛ kuku niji Nyɔŋma ke Etɛ no se Kristo ji osofo nukpa fefe no Yitso Ejwɛ kuku niji Nyɔŋma ke Ejwɛ kata Yitso Kpawo kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ke Kpaanyɔ no eke Kristo kpamo le takpamo efe ano no Yitso Kpaanyɔ Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nɛɛhu kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ke Enyɔ Kristo he afole shan fe no Yitso Nɛɛhu kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ke Etɛ kata Yitso Nyɔŋma kuku niji Nyɔŋma Etɛ ke Nɛɛhu hemo ke yeli ji noko titri Yitso Nyɔŋma ke Ekome Klɛŋklɛŋ kuku kata Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ kuku niji Nyɔŋma Enyɔ ke Nɛɛhu nyongo hiesa Yitso Nyɔŋma ke Etɛ Klɛŋklɛŋ kuku kata kuku niji Nyɔŋma ke Nɛɛhu na agbe solemo no Yitso Nyɔŋma ke Etɛ kuku Nyɔŋma Enyɔ ke Nyɔŋma Enyɔ ke Ekome eke na agbe wiemwe no Yitso Nyɔŋma ke Etɛ kuku Nyɔŋma Enyɔ ke Enyɔ kata Nyɔŋma Enyɔ ke Enumɔ no agbene nya ha woboa Hebrew bi a Wolo le toe Klɛŋklɛŋ Yitso nyumo wie kechon bile no sale be sroto ami kegbe sroto ano nyumochon eke wochemele wie ya gbalo elana shineke be ne anagbe mile ebile na eke wo wie ye ekele fe ndi bi fe yilo na eno ho echon efe jele leje enunyam le kpemo ke sule mfonile na ekele de nche ehewale wie mo le hioni bi fe bene ekele de nche he chu wo he kaje wo he shaila mile ete atashi ye nunyanche agbole ni nejuno ye nwen ni boni efe nwen bofuele na kan no hu enagbe ni fi amenole bi le fe nwen bofue eja ke nwen bofue la te namo ni nyumo ekele pen ake mi bi ji o mene mi fo o ni asan macho eche ni le hu echon mi bi ni beni eke kromo bi le ba jele mi le eke ko wake nyumo bofue fen ajale
ni ngwembɔfoele eke ya mehiake moni fio ebɔfoele mumoi ni esonlo ehu efia melalilele shibile eke ya hiake au Nyɔŋma o manche senle mashikemi ya nano ni o manche chole jale manche choni osumo jale no nyon efon femo ewole Nyɔŋma ni je Nyɔŋma le kemi mfrimo mule efo fe na ni mele ni eke ko nuncho shishi jele mile boto shikpon le shishi ni ngwenle onini na nuchumoni amele amehie ba akpata shibole ohion shida amefe ame ba su tamo atade ni okota me tamo mama ni ame achake shibole oyebo no oyole no ni ofile eta shingwemba fwe late namo po ni Nyɔŋma ekele penake tamini nejono ke ashibe ino ni mango ohinyelo ele mafe onajanshi mango ani amefele je mumobofwe ni somo jame ni achuame na ameba somo me ni nene ba she irahere mole no ake amegboshi nile Yitso Enyɔ irahere mo pete nklele no ewole isake wodwem ahini ni wonula no jogba koni waka plan kejehe beku ejake ka yue mo na yue ye ngwembofo ana le mashishin ni awo no tomo fe no tomo ke to egbele fe to egbele henyomo boni jale te wala wo ba feten wojo wonyomo we na afo ehu keji wo bu ne kan yira hre mo pete nkle nele nu nchole chuchu yue he ni meni nule hu manomi ame hawo ni Nyɔŋma de nche hu ko kadi ke na pe ni ke hewale ni shrotoi ke momo kronkron hamo le mi yodase mi shino ye le de nche esumona yiwala here motache nu pale eja ke je ngwembofo ashishin akeje ni baba ni woyu ohelewo shimoko ye hodase fan ye heku ake meni jigbomo adesa no kayole alo gbomo bi hu ni odwenwo ino hwefio keke no ha eke ngwembofo aye egbo oke onunyam ke wo efila kekre ni ongolo to nini na nuchumo elano ongo ni bi fe kwa owe na janshi ka ke eke ni bi fe ewe na janshi le echon ake ehwe noko na eke wo eshishi shamone wonako wona ke ni bi fe ye eshishi shi moni be kuku Ekome le aha hwefio na eke ngwembofo aye igbole wona ake Yesu ni moni gbele mi no na hewo ni akanunyam ke wo fila kekrele boni afe ni Nyɔŋma dromo nale ese na gbele eha mo femo eja ake esa Nyɔŋma mo hewani ni mfia yo ke mo no ni chon ni mfia yo lake boni afe de ngobi baba o ke banunyam mile eha ameyira hre mo tache nu pale acho amanehu ami ahin ke wulashi eja ake mo ni chuo me ahele kemeni achu amehele fe jemokomemi no ewonje ni ehi egbo ake echa me nyemi mele ni eke machi ogbele ta macho me nyemi mele asafo mi hu mala maji oyiye eke ko ake mango mi hie mafo eno ni asan na mi ke bi ni Nyɔŋma ke hamile no ewole ake ni bi le hie helo ke la ko me hewole le hu engono no ekotamu ame koni echongbele no ekpatamo ni yo gbele no hewale ija bo nsan le hie ni Ekome fe ni gbelegbe ye se mo hewale amechomo nyoji ya mewala be fe mi le eja kelele je ngwembofo eyu ebua shimo Abraham shwe no ewole ibi fe gbe fanle isaka etamo enyemi mele koni echo mobonalo ka anokwa osofo nupa enyumo hie kone kpata ha mele ye amehe shaila hiwo eja ake ni le de nchele enaka mi amane hu hiwole enyo eyu ebu amene aka amele Yitso Etɛ Yesu femose ena hiwole anyeme me kronkron ni na nwenchemo leko nyedwenga wo hemo ka ele jajemo lehe bofo ke osofo nupa niji Kristo Yesu lehe moni ye monitole na kan gbehele anokwa tamoboni Mose hu ye anokwa ye Nyɔŋma wele fenle eja ake tamoboni mokoni e machine
wo fa fishia le no le na ka no Yesu hu hia yo nyam fe Mose eja ka hia fa hia le moko kema shimoni ma no fa no di nyumo ni Mose le eya no kwa ya hia mu le fa mi akeson lo kono ye ni abawe le aheudase shi Kristo le eya no kwa ka bi ye le de nchewe le weji wo kaji wo hie no hie ka mo mi eka keshwa le mi pen ke ashi na agbele nwane je he kokobo he wole tamoboni momo kronkron le kele mmene kaji nyenu egbele eka waji anyetwi tamoboni nyechemele fe ye mi la wo gbile no le heni nyechemele chomina ni amekami ni amena minuchumele afi Enumɔ Ejwɛ yele he wole ni mi nwo na kan ino bi lala ni mi ke amedun gbe ya metwi aminda shi amele mi gba ile no ha mi kan kita ya mi mfun le mi ake ka me bote mi hejo mo le mi mfi ni kwa na hi anye mi me ko ni nyete moko aka hi twi fon ni heye na Ekpaa keje Enumɔ he kan lo le he shimo nye wi anye chonchon anye he gbi fe gbi ni acho le nmenele ko ni esha lakamo aka ha nyete moko twi kplin eja ake wo chomo Kristo na ne me ni yeloi kaji wo hie wo he ni wo ke fon eno keje shishije le mi pen ke ashi na agbele ni ake mmene kaji nyenu egbele nyeka waji anyetwi tamoboni nyechemele fe emela wo le mile na menu ni amewe milale anije me ni ke Mose je Egypt le feni ni na me emimfu afi Enumɔ Ejwele anije me ni feesha ni ametwasha amegboye ngale no le ni na me akita eka ake ameboteng ehijo mo le mile anije me ni gboto ile ni wona ake heni amehe ameye le hiwo amenyemni amebotele Yitso Etɛ hejo mo ye ha hejiloi no ewole ni ashi hejo mo le mimbote mo heshiwo aha wo ne nye ha wo kwa jogba koneka ba ke enwe nyete moko eja ake wo hu ajaje Sane papala achon wo tamoboni ajaje achon ame le no shikele wie mo ne amenu le he ya ba se na moko ha ame eja ake menu le ke he mo ke yeli momi eja ake wo meni wo he wo yele wo mi mbote na kan hejo mo le mi tamoboni Enumɔ ke no ha me ka kita ye mi mfu le mi ake ka me bote mi hejo mo le mi fi che agbenu chumo la na kejeje nshishije eja ake bone ewe ye heko ye gbiniji Kpawo le hene ni Enumɔ jo ye gbiniji Kpawo le no keje enu chumo le femi ni bi ene esa eke ka me bote mi hejo mo le mi fi no ewole ake ni ekashi fan ake me Ekome ba bote mi ni me ni ajaje Sane papale achon ame chuchu le bote mi ye heni amehe ameye he wole esa etogbiko eko ne chele ngmene ye no ni echon David no ewie be baba o na esele mi ni achita momo le ake ngmene kaji nyenu egbele nyeka waji anyetwi eja ake eji Yoshua na ha mehejo mokunle fensele Enumɔ ewie ye gbi kroko hedon no ewole ejo mo gbiyeli ko kanshi ke ha Enumɔ manle eja ake mo fe mo na ebote hejo mo le minle le de nche hu ejo he keje enu chumo la mi tamoboni Enumɔ jo he keje le de nche eno le minle no he wole ye ha wo bo amoden kono wo bote na kan hejo mo le mi ni moko akagbe to egbele ni he okadi nele no mi eja ake Enumɔ wie mo hi ka ne he wale ni na bafe klante ke nanta ni egbo ke bote omi ahun ke asho susuma ke mumole ke taloe ke wu amfoele akpe hele ni eji tuan susumwe ke dwemoela akojolo ni ate bo no ko ye hie shini bi fen ye fan ni agbele no ye moni wo ke yo Sane le hie wo yo sofo nupa mbobo nalo agbene akeni wo yo sofo nupa pete nkple ni efo nkacho nwan ni je Yesu Enumɔ bi le ne nya ha wo mo ajaje mo le mi ni awa eja ake wo sofo nupa ni wo yo le eje mo ni nya no wo gbede mo la he ha wo shi eji moko ni
kale yeni bi fe agbe fantamowo ni kenle eshako behi hiwole nye ha wo ke kan achi abenka dromo senle kono woni na ahye mobonale no ni wana dromo ni ayi abo awo ye be ni samin Yitso Enumɔ ejake osofo nupa fe osofo nupa ni ahala kejegbeme atenle awolo osofo ni edamogbeme anajan ye nyumo ni agbefan kone kenike ni ka fole abaha ye isha ahiwon akemoko ni nyo ehio me ni le ni keme ni edungbele bleo akeni le denche hunle gbedemo ebolile kekpile ni ene hiwole ehe hiake esha ya hi fole ehe tamoboni efio eha amanle ni moko enwo nyane ha le denche ake janyumo echele tamo eche eron hule na kan non Kristo hu jele wo le denche osofo nupa kena hienya Shimon monika elake mi bijo mi fo mwene gbinele tamoboni eke ya hekroko hu ake osofo ojo kemi ya nano ye Melkizedek gbejano tole nale Kristo le bene yo shipon ne no le eke plo moni nawa ke ya fonui ngosole mo ke fa ipa mo e ha moni banye era ahere ka jegbele mile tamo afole ni enyumogbe shemo hiwole abole tue ni chebele nyumo bi jile monne shikele ikasetu ebo ke jamane hunu ne na lami ni bene ehike ulashile echo moni na no yira ahere mojo emi ha me fe ni bole tuile ejake nyumo wolo osofo nupa ye Melkizedek gbejano tole na Christopher akahishi tamogbe kembi ye mumongbe fan we ye mo epi ni wo wie ye enehe ni shishi chomo wa ni nye shon ke ni ashishi numo ejake nye ni kule bene le isake nye chomo chon lo emule ehe hiake achon nye nyumo wie mo la me shishi je ni bi le ko ni nye chomo me ni fufo he hiame shije ni eni ni chi ejake mo fe mo ni yo fufo le ele jale ni chumo le he noko ejake fufo ojile shimene drala no ji ni eni ni chi me ni fo ni ame fo fe mo le ha me Enumɔ ni le ele ekpakpa ke efonte nsroto Yitso Ekpaa no ewole nya ha woshia Kristo he ni chomo le shishije ni bile ni wo fomrin ke a chomo ni sa onupa ahe ni wo kaka he woto ni chumo ni egbo ya he tu ichakemo ke nyumo no he mo ke yeli ke baptismo ahe ni chomo ke ni jin ke no hwemo ke gbo hi ashite ke na no kojomo he sanjin le ashishe ko ni wo fe na ahu ke nyumo agbegbele ejake me ni la echo amenopen ni amesa amena nwe no ke no le ni amena momo kronkron le ko ni amesa nyumo wie mo papale ke je ni baba le mi he wale la na ni no se ni amegbe shile anya ama chake afia ame he ko aha twi chake mo akeni amemi nsen nyumo bi le ko amemi ha amehe ni amemi mbola hora amemi nchonle Shikon ni mionu ni no sho eno pitio ni eba ni ha me ni hu onole ena anyumo jo mo leko shika ngbe ka ngengle ikonle ehebe se na mo na ebenke nyumo lomo na na gbeji sha shi wo so mo me wo minke ne kemo shikele wo hie kanye no ake nyesane hife na kan ni yira hremo anyese ejake nyumoje moni yo Sane neja ni ehi akpanye ni chumole no ke suomo ni nyeji ekpo ye egbele hewo ni nye ke somo me kronkron ile ni nye sa nye somo amelolole shiwa minta ake nyete mo fe mo aje ne ke modembo ne no nkpo koni nye na hie no kamole no mima ke ashi na agbe koni nye ka fe poke shimon nye kome ni chon hemo ke yeli ke tuishito no na shinwele anane Nyɔŋma shiwo ni mashishin ejake beni nyɔŋma wo Abraham shile aka ni ebe moko ni fele denche ni ekan le kita hiwole ekan le denche he kita eke lele jo mo ma jo ni fahu ma ohwe afa ni aka ni Abraham to etwishi hiwole eni ne shashiwo le no ejake gbeme yo ne mo ni fe amele le kita ameka
na amenwane je fe na agbeji kitaka mo ni akema Sane no ado achole no he wo hu ni beni nyungota ake echonshi wo le yelo ile ake eyinto le chake krale eke kita damomi kono wo chonsanji Enyɔ ni chake ni nyumo nyen emale ye milano wona mi sheje mo ni wa ni wo meni wa ababole wo kemo hie no kamo ni ka wo hie le mi no ni wo hie tamo wo susuma seke ni che ni efishishin ni ebote mi nkate mu hole seton heni hie nye lo leji Yesu moni chon na no sofo nupa ye Melkizedek gbejano to le na le bote ha wole Yitso Kpawo Melkizedek fi Abraham ke Levi bile shi Melkizedek ne leji Salem manche nyumo felo sofo ni ke Abraham yakpe beni ekuese keje manche mela agbe na ejolele ni Abraham hale no ngo ni le fe minja nyuŋma mi Ekome Klɛŋklɛŋ le egbele sisi chomoji jale manche no sele eji Salem manche hu ni no shishiji ejole manche ebechele ebenye ebeweku pa ebegbin ashishije lo wala na agbe tete shi tamonyumo bile ehioshi ake osofo daane agbene nyekwa aboni moneda ha ake ble macha Abraham le tete ngono ni papa ela minja nyuŋma mi Ekome hale Levi bi la ten meni chuon sofo anu chumo le hu ye kitanko ake amehe minja nyuŋma mi Ekome ye man le den ye mlale na noji ye amenyemi mela den che amehu ameja Abraham mi shimoni beweku pa ko ya mete ne ehem mlinja nyuŋma le ni Ekome ya Abraham tete den ni ejo mo ni yo shi wo le tete shebe wane je ko kra akemo ni dafe mo le ejo mo ne dale ni asan biele gbeme ni gbo o le ji me ni hiom linja nyuŋma mi Ekome le shi jenle moko ni ayehe udase yake ehioshi dale he ni kama ke na kanle kecho Abraham no le aheminja nyuŋma mi Ekome le ye Levi ni hio no le hu den eja ke eye chele mi lolo beni Melkizedek kele bakpele Melkizedek usofo yeli le guo Levi bi anole agbene keje mu yeli chon Levi bi usofo yeli no ke bale eja ke no achon awo man le mlale na ehia lolo aka usofo krokro ateshin ye Melkizedek gbejiano to le na ni awo le ye Aaron gbejiano to le na eja ke ka achaka usofo yeli le bele ehia ke achake mlale hu eja ke moheni aka ni ne yele eja kuchoko kromi no mi ni mboko jako eba somoko ya foleshan la tehi pen eja ke eye fan ake Yuda mi wonu ncholeje shinaka kuchole Mose ewie he noko yosofo yeli hewo ni eji okpo fan kra feneke keji osofo kroko teshi ni tamo Melkizedek osofo ni je helo kitamla na awoleye shimo wala ni fitele hewale na eji ake ayo dase ake osofo oji okemi ya nano ye Melkizedek bejano tole na eji ake kita ni chonhiele ake ni ebe hewale ni ehebese na moko hewale agu eji ake mlale ha noko aye mu shi agbene ahie no kamo ni hife no eba no ni wo chon wo benke onyumo Kristo sofo yeli le damo nyumo kitano ni baba o ni ashi kitaka mo isele eji aka mele awa mo sofo imonshi aka kitako shi Kristo le kitaka mo akewole ye mo ni kela ake nunchola eka kita ni ehwa ehe ake osofo ojo kemi ya nano le wie mo le na le baba o ni pamo ni Yesu ji se da mo lo ye mi le hife nojino ni amele ake ni gbele ha ame wo shihile hewole ame ipi ame yo osofo shimonele ake ni ehio shike ya nano hewole osofo ye le se efo no hewo hunle Enyɔ meni chon ino ke ba nyuŋo la ire here okra ake ni eyeda ko ne damomi eha mele eja ake Yesu le osofo nupa ni sawo pe ne moni heche ni efonku behe ni ehebe kpako ni eche keje eshahe ni awe no aha ekofi nwe
ehe hia le tamona kan osofo nupa le akegbi fe gbi le eshan le de nche he sha ya he afole chuchu dan eshan man le hu no eja ke efe ne shikome nyonglo be ne ngole de nche he shan afole le eja ke mrale gbama egbede lo engowo osofo nupa le shi wiemo ni akaka kita ye mrale sele ewo bi ne ye mu nke ya na no le osofo nupa Yitso Kpaanyɔ Yesu wonwe osofo nupale Shini ni woyo le minsane titri ne ka osofo nupa woyo osofo nupa ni tamo ni je agbo le manchesen le ni nejrono ye nwen aka he kronkron le ka nukwapu le ni nunchole die ncheshi ni je gbomoko shin le minson lo eja ke osofo nupa fen osofo nupa le awole konde ngoni ke ni ka fole eba ha no hewole ehia ke monehu ananoko na ekeba ha shishi kwonle no eyo okunle eye osofo tete eja ka osofo enike nike ni ya ha emla na ye che amele nwe he kronkron le no kwamo no ke esusuma keke mli amesomo ye tamobone acha Mose bene ba febule eja ka nyumo ke kwamo ni ahi kono fe ni bi le fe ye no kwamo no ni acha oye gon le no le na shi agbenele osofo yeli ni Kristo enale hifkra fechuchu no le tamoboni pamoni eje mi damo no le hifechuchu no ni adamoshiwe ni hife chuchu ni le anole akpanle eja ake eji Sane ko be chuchu no le hikunle ata ogbe aha no ni je Enyɔ eja ake nyumo sha meke na gbimimba nuncholeke nimike Israel wele ke Yuda wele akpankpan mohe je tamokpamo nimike amechemele kpan bino nimi mo amenineshi nimike ameje ijishikpon le no le eja aka me ye mi kpamo le no nimi hu mi dwen ameno nuncholeke shiene eji kpamo nimike Israel wele ba kpan ye na kan gbin le asele nuncholeke mike mimla awa amedwen momi ni mama wa ametria mi ni macho amenyumo ni amehu ame acho mi man ni ametemoko echon emanyolo enyemidon ake lenu nchole eja aka amefe ama alemi ke aja ametemo bibio no ke ashimo wulu no eja ake mana amemobo ya ametomo ele agbefan ni amehe sha ele hu mika indon eke wiemo ehe ni ekene eha Klɛŋklɛŋ no lefe emomo shino ni efe emomo keno ni egbole echen ni ilaje Yitso Nɛɛhu Levi bi asofo yeli ni ye munle agbene Klɛŋklɛŋ pamo le hu ye nyomoja mo he gbeja no to keshikpon ne no he kronkron eja ke ashibu ko amashi ni heni oyo Klɛŋklɛŋ le kanecho ko kplon ke he ma abolo le yoje acha oje ke he kronkron shimu ho ni je Enyɔ le sele bu ye je ni acha le he kronkron fife je shika chofa ke ma sha no le ke pamo adeka ni akeshika eha he fe le yo no ri shika kpulu le ke mi mana le ke eroncho nigba afoforo le ke pamo tetetre bi le yo ni no anunyam kerubin ni ha patamo senle no le yo ni amrone wonyen amehe wawie Ekome le ni beni asa ni bi ne nekele osofo ele ya kankan bu le minda agbi ame atun somo ni chmole shi bu ni je Enyɔ le osofo nupa le keke ya mi shikome dafi ni eya ni ehiela ni ekeya ha ye le denche ke man le tomo ni amele la hiwonle ene mumo kronkron le ke chon fan ake bi aboni Klɛŋklɛŋ bu le machine lolo ne bele beni ake ya he kronkron le anako adie shi achon eji bene bele he okadi ni chon ake ni ke ni ka fole ni ake bahale nyen ahamoni jale aye mu ye he ni le gbefan eja ake ni bi ne ko ni eni ke ni numoni ke heju srote ni je helo gbenani ni ato aka fe keke ahi ke ashi beni asa ni bi fe afi ame ehe Kristo sofo yeli ni ye munle si Kristo ni ba ke ni bi papa ni ba bala he osofo nupale echombu ni da
ni hinke ulashi fe Klɛŋklɛŋ no le mi bu ni je ni jiake fe no jiake je ne mimbo ni amije ni asan je to pakpoi lo chinabi ala no echon Shimon echon le denche elano ebote he kronkron le mi shikome nyonglo ekena na no pomole ejake keto pakpo kechinai ala kechinayo lamlu ni achon ashwa me ni ebula mehela no le chua mehe ni amehe chio ye helo gbefanle enye no ni Kristo ni chon na no mumole no enwehe ni kpako behele eha Nyɔŋmɔ ake afole la le chumon wo he ni lehe keje ni chumo egbohin ami ko ni won somo Nyɔŋmɔ he kan lo le Kristo ji pa mo he mlinda mo lo ni ene he wo ni ji pa mo he mlinda mo lo le boni afe ni me ni Nyɔŋmɔ echa mele ani ni ahye na no gboshi ni le ni ewo he shin le no ake ni eke egbele pon amekeje Klɛŋklɛŋ pa mo le no tomo ela mi le ejake ene awo shamansho yele ehe hia aka chon ake moni wole egbo ejake shamansho le jagbo na ne na he wale aka ni kaji moni wole hia kan lolo le ebe he wale le no he wani Klɛŋklɛŋ no le hu ashin la se awo le ejake beni Mose ejaje kitan echon mamun le fe yemla le na le engochi na bi keto pakpoi le alale ke nu keto gwantan he churu ke hisopo ne ke hwa wolo le dienche ke mamun le fe no eke na pa mo le ni Nyɔŋmɔ wonye he kitan le la le ne ni bu le hu ke Nyɔŋmɔ jamo he ni le fe le eke la le hwa no na kan no ni hwefio ni la akechuo ni fe he yemla le na ni ke ahwe la shinle akefa Kristo ke he shan fole shikome nyonglo bele ehe hianke ni jinwe ni la fonire ne aka ene me achuhe shinwe ndi le denchele afole ni hifenume akechuhe ejake je he kronkron na ka ni jinfe ni jinni le denchele mfonire kekeme Kristo ya botele shimon mwendi enche ya bote kona gbene eyapo Enumɔ hie hawo asan eyabote je kona enwe he ha shi yabo tamobani osofo nupa le yabote ohe kronkron le da afi kela ni je le denche no le ejake naka ni kule esake ena amane hu pitio kejeje nshishi je bebe shi agbenele shi kome keke ajele kpo yebele anagbele mi koni ekele denche ehe ni ekasha afolele ajie eshale bi aboni ekashi ha gbeme ake shikome agboyo shino sele abakoju amele naka no Kristo hu ake ni angole ha shikome koni etreme pia he esha ekayale noni jishi enyole eshi esha ebapue eha me ni kole gbele na ehere ameyiwala Yitso Nyɔŋma ble mashan afolele nye no kwachu ejake ni nkpakpa ni baba la susuma keke mlale hie shije ni bi la subandi encheni hewole enyen ekeda fi afole ni ashano to le aha me ni babanko le ahinka wula shigbiko je na kankule ani afon afole le shan ejake kule me ni baja Nyɔŋmɔ le ka chuwa mehe shikome pele amebe sha ya he ni le kra don shimon afole le kaimo akekayo esha dafi ejake anya akechinai keto pakpo ala aje eshai no hewole beni Yesu ba jele minle ake afole kenike nile osumo shigbomoncho osa ohami sha afole ke esha he afole esa ohie no nimike na miba angma mehe Sane ye Wolo polemi ni miba febo Nyɔŋmɔ osomo na nile beni eke chuchu lake afole kenike ni kesha afole kesha he afole le osumo ni esa ohie hu ni akaba ha ye mlale na le ni esa eke na miba ni miba febo Nyɔŋmɔ osomo na nile eji chuchu no le kone eke no ni ji enyole amashi na kensomo na nile mi achuwo heye kechon Yesu Kristo gbomocho ni eke ha shikome nyonglo le no
Kristo afole shan le chuoni. Ni osofo fen osofo le, gbi fen gbi le, edamo shi somo, ne shan na kan afole le non pitio, ni ninye esha adie gbiko le. Shi Kristo le, lele, beni esha ahe afole shikome nyonro le, ata nyonmo ni nejrono. Ni none shweji ake, eme, ke ashibe ino ni angwe henye loela afe inajanshimango. Ejake afole komene eshanle, eke hameni achuwa mehele ehike wurashi nyonro. Ni mumo kronkron le hu yowo dase, ejake eke momo ake. Ene eji kpamu ni mikame akpanye na kangbin la sele, nuncholeke. Mikemi mlaele awa metriami, ni mangmama wa medwemomi, ni ame eshaile, ka ame notomo ele, mika inkradon. Ni heni ake eneme efayele, eshaya he afole shanko bedon. Be, ni ake ya nyumo hie. No he wole anyemime, waye eka ni woke abote he kronkron lemi ye Yesu lale hewo. Ejigbe he, niji walagbe, ni eje ha wo kecho muhole, niji ledenche ehelo lemi. Ni asan, aka ni woye osofo nukwa kpete nkple ni ya onyumo wele no he wole. Nye ha woka nukwa chui ababenka ye he moke yeli ni woyo he wale ye no lemi. Ke chui hu ni achuhe, ni ebehe ni le fonko don, ke gbomocho ni akenu ni minche ejuhe. Ni nye ha womu ahie no kamo jaje molemi ni awa, ni kagbugba ejake, moni woshinle anukwafo ni. Ni nye ha wo yose awohe, koni wohi adosuomo, kenu chumo ekpakpai ahe. Ni waka kwa wohe na abuamo, tamoboni Ekome fofe mole, shimo wo wohe nga. Ni titrile, ake ni nyemi na ake, bile mi mbenke ne. Waka na Kristo afolele no. Ejake, ke kwa wofio esha, beni wona wole anukwale lesele, bele esha he afole ko bedon. Shi ko jomo gbekwe mo ni yo gbe keke, ke la grigri ni ba sha henye lo ile. Keji moko kwa mo semlale, ana ale mobo. Shi me Enyɔ lo eton dase ile na ale, agbe ole. Bele gbomoko ni na nyumo bile no, ni ebukpa monla, ni akechu hele ake yakanoko, ni efe dromo mumole nese ni anile. Tenye susu ake tu egbla moni sale mimba waten. Ejake, wole moni ke ake. Mino ji owele to, ni ma wo henyomole. Ni asan, nunchole akojole dienche imanle. Nyomo hekalo le dengbe mo ye gbe ye pam. Nye damu ashin yenye hemo ke yeli le mi. Shinya kaya be Nɛɛhu le, beni la echo yenye no le, boni nye mi anye hie ya manehu tababa o mi. Ekome le, ake jemo ka manehu inson ha nye chomo kwa moni. Ni eko hu mi le, nye chomo meni afe amenaka le ananime no na loe. Ejake, nye musun shanye ya meni awa megbokle la hewo. Ni nye nini ahale hu, nye ke minshe kple. Ake ni nye le ake, ni ejwetri ni hifeno ahu, ni hioshidale. No he wole, nye kacha nye mi ale nye fuwa. Ejake, anyomo wokpete nkple. Ejake tuishito he hianye, koni beni nye fe nyumo somo na nile, nye nene ashe shi wole no. Ejake, be fio kekeshe, ni moni bale aba, ne eche nkra. Shi moni jaye he moke yeli minle, ye ana wala, ni ke Ekpaa ye misele, misusuma nang ehechu idro. Shi wole, je me ni kpali oke ya, hi Ekpaa mo minle ate me kumejiwo. Shi mo, waji me ni ke he moke yeli, na amesusuma yira hremola ate me kume. Yitso Nyɔŋma ke Ekome, he moke yeli. Shi he moke yeli ji nini wo hi kanole anohe wale na moke nini ana le anomima. Ejake nomli ayeble mabila he odase papaye. He moke yeli wo ke yo ake nyumo ke wie mo bojele. He wale nibi ni anale je nibi ni anale mi. He moke yeli habel ke shanfole ni feke no le hanyumo. No he wo hu ni aye he odase ake jalojilele.
Ejake Nyɔŋma he enike niile ni nono echon ewiololo che egbo. Hemo ke yeli hewo ango Henok kete ngwen kone kanagbele ni ana le don ake ni Nyɔŋma ngole kete le. Ejake dani ango le kayale aye ho dasa ke isa Nyɔŋma hie. Shikeji hemo ke yeli bele anye Nyɔŋma hie asa. Ejake moni ba Nyɔŋma ngole jai he yake eye. Ni eji meni tawo esegbele Nyɔŋma Wolo hu. Hemo ke yeli no ahun kebo Nyɔŋma toe beni ha ele ni anakole henokole ni Ekpaa deka ha ewele ira remole. Nono hu echon ebujele fo ni eni neshe jale ni je hemo ke yeli minle no. Hemo ke yeli Abraham kebo toe beni Nyɔŋma chelele ni eyin ete heni ba chon enole ni eyin ete che ele heni eya. Hemo ke yeli eke ahinshi wo shikwenle no akegbo ni eke Isaac ke Jacob ni eke ameji na kanshi wo le no yelo ele hibu ya mi. Ejake ekwe mani yo shishito ni wa ni etolo ke maloji Nyɔŋma legbe. Hemo ke yeli Sarah hu ke na hewale ni eke na musu ni le ni egbo ehohe ahun le efo. Ejake moni wo shinle ebula no kwafo. No hewa hu ni ajemokome ni tamomo ni egbo momo le mi afome ni fa baba o tamomo englami lo nshona ashia ni anya kanile. Hemo ke yeli mi mene me fe gboye. Shon keke amena ni awohe shinle ye ni amenya he che ameni ne shakono ni amejaja ke gbo eke me kpojiji ameye shikpon le no. Ejake meni yo na kan ni bile ame chon fan ake ame mi hwa ame de ncha mema ni eji ame hie ye he ni amejeke bale no kunle ame hegbe na ame akun ame seke atejen eko shi agbenele ame mi nta ma ni hifeno ni ji nwe no le no hewale efe Nyɔŋma hegbele ake achele ame Nyɔŋma eji ake esa ma eto ame. Hemo ke yeli na Abraham ngo Isaac ashanfole beni akalele ni eke bi komele ba ibaha beni enne esheshi wo le anomomo le. Le moni akela ake Isaac mi acha oshue yele. Ejake ebu ake Nyɔŋma ye hewale ni eke ate leshin ke ajegbohin ajintete ni lele ke awie le abebuan le enne she no ko nkejeje. Hemo ke yeli na Isaac ke jo Jacob ke Iso ye ni baba la hewo. Hemo ke yeli Jacob ke jo Joseph bi la te mo femo beni egbo na hie de hie mo chole mi ke me yichi isolile. Hemo ke yeli Joseph hu ke chi Israel bi le Egypt je leta beni ejoje na ewole de nche iwila hekitale. Hemo ke yeli Mose follow ele ke ngole te Enyɔ jiete beni afolele. Ejake amena ake gbekele hie fel ni ameshe manchela akpole gbe. Hemo ke yeli hewo beni Mose dale ekplen ake achole fara bi yo lebi. Esimomo ake eke Nyɔŋma manle ana amane hunu fenoni eye shami ngomo be fio kole. Ebo Kristo hewo ahura bola ake ni baba o fe iji dwetrile. Ejake wose Nyɔŋma wogbe ekwo. Hemo ke yeli ekeje Egypt ni eshe manchele minfu legbe yi. Ejake emo moni ana lele mintamono ni enale. Hemo ke yeli eketo hehole ke ladiki mole koni moni patan akromo bile ahi akata Israel bile ahi. Hemo ke yeli amekefo nshotrule tamoshipon gbin noni Egypt bile hun kafemo ni emi amele. Hemo ke yeli na Jericho gbogbo ele kumoshueshi beni Israel bi bolile gbin Kpawo le. Hemo ke yeli hewon Rahab ajamanle plene ifata meni he yele ahele. Ejake ehere Israel ke hijole. Ni meni make don. Ejake mina mi hedeka boni mi ke agba Gideon ke Barak, Samson ke Yafta, David ke Samuel ke gbaloela hisani. Meni chon hemo ke yeli no ameye manche yeli anokunim. Amechujale ni ameni neshashiwe ano, amechimonjata ana, amegbela hewale, ameje klante ana, amena hewale kejegbede momi, amehewayeta mi, amewome ekpoji atale fui. Ye aninesha amemeni egboela ano eko nkechon shite no. Shime kukrome hu, ake pim mogbe ame,
ni amekple kpomo koni amene ne ahyehyete ne hifeno le no me kome hu aya me fa ni aya me plebi ni awa me bokle ni awa me tun achwa me tai aka akpla la gbla me mi aka me aka klante gbe ame aha amewo to gwantenyi keto abotia awojin kenye ohia me awa me yi afa me nese ni ani me ni jene esa amele ame chomlo ya shianga ke gojiano ke takplo ke shipon fonji ami ni mene me fenle aya me hoda se papa ye hemo ke yeli le hiwo mo sha me ne sheshi wo ni lano eja ke nyumo esa no kokpapa etowo koni ameka ye emu ameshiwo Yitso Nyɔŋma ke Enyɔ Kristo ji no kwamo no no ewola agbene wo hu akeni wo yo dasefo baba o ne bolo wotamo atatu ne nya ha wo cha jachu fe jachu ke esha ne bolo wo kpulale wo fun ni wo ke hie miamo adafo eni kan wo hiele ni wo ke he mo ke yele shishinje lole ke na agbe lole ni ji Yesu Kristo le mo ni nya mo ni kan hiele he wole emi ehie yesemo chole he amane hu le mi ni ebu henglele ni atashi Enyumɔ manchesen le ni nejuno le no ewole ni dwenga mo ni ngme etuishin ehani bi na eshafelo eke shinlelehe koni ekaje nyechine nye susumai mi ntobiti wocha Enyumɔ chosemole nyena konye gbe hie ke ashilaje mi yenye ke eshatawule mi ni nye hie Ekpaa hewale wo wiemo ni Enyumɔ kenye yuo bone ekebi yuo le no ake mibi ka abunu nchole chosemola ake noko bibio ni asan ke kon hiele ka ho ni jami njewi eja ake mo ninu nchole smole le chosio ni eyo bi fe bi na kefi no le nyemi anye hie ye no na ale mi ake chosemo nyumo hie nya ake bi eja ake me bi yo ni che chosele kajinye na chosemo ni me fe na ekole no la dwaman bi jinye shije pe mo yobi asan waya hello gbe fanche me ni chosio ni wo bua me ani esa ake wo ba wo heshife na kan wo ha mumu achele koni wo ya na wala amele bi fi oko keke ame chosio wo boni sa me hie shilele e chosio wo koni ahia ha wo ni wona ekronkron fe mo leko shi chosemo fe chosemo le amronro ne efe mo ake minshe noni shi dole no mo shi ka fe sele ewo hejole yibi ni jijalele iha me ni chosemo le esa amele ni chomo ke kokoboy hewole nye waja ni ji na egbede ke na kuche na egbojole ni nye fi agbe ni otromo nye ha nye naji kono chonlo na ni aka hwan shimon achale nye tiwa nye ke me fe aten hejole se ke hechemo ni ke mokoshi ni na nnu nchole ni nye kwa na ahia koni moko aka Enyumɔ dromo lehi koni shishifan ke jomo ko aka kwen ne ha onye ne akabule mepi koni moko aka fehi adwamambolo lo mo ne ebu Enyumɔ nin tamo iso ne ho ekromo bigbe na le ehe ngma shikumeyelile eja kenyele ake beni fese ne tawa ke ina jomole akwale ni na chebile ike ya afọ no eta otu ichake mo higbe je Sane gon ni chokela ni anal ke hingbe ke atatukpi ke dun kapiti ka hun ke tetremantre gbemo ke wiemo agbemo ni me ni nule pafa yake aka wie kwa afata hidon le hinyeba eja ke kitane awo ake keji kolo ko tete tagon le hile actualete le amenye mi amehi ni noni puele he gbeye baba o ahun boni mo seke mi segbeye ni mi he mi popo shimbo ziongon kenyumo hi kan lo le man mwen Jerusalem le ke mwen bofu akpe abo ahi na abo amole ke kromo bi ni agma megbe ye mwen le asafo le hinyeba ke nyumo ni ji me fe akojo lo le ke jalo eni ehi ke wulashin le amumo le ke pamo he mi da mo lo Yesu le ke lani acho asha ni yo wie mo papa fi habe no le ango ni kwa na ahia koni nye kakwa moni yuole eja ake keme ni kwa moni yuo chon ame ye shipon le non le aheje mi le bele wole
wo heje minkra keji wo pale keje moni jo nwen yu olehi le gbe hoso shipon le ye no bele mi shagbene e wo shieke ma hoso shipon le shikome ko ni je shipon le keke shinwen hu shikome ko ne kele eke chonfa ake ni ahoso le ahwa ya eja ake ni afeni ko ni hoso le ahishi no ewole aka ni wona manchayeli ni anya ahosole nya ha wodashi no okasomo nyumo boni sa ehie ke wo ke gbe yeshemo eja ake wonyumo le la ni fiti oni ihu jile Yitso Nyɔŋma kete Kristo fo ashihile nya ha nyenye mi maso mo ahia shida bofe mo hu ye hia akakpa no eja ake no me ko me chon fe nwen bofe agbo na mele nyeka ya meni awa megboklele tamo ake nyeka me kamomi ka meni afia me efon le hu ake ni nye hu nye helomi lolole awo gblan hie nyan ye nye fe nyete ni akabule gblan sa hu shi adwama mbolo ke gblan kulo ele nyumo ba akojo ame shika sum akabanye jemba mi ni nye mi ashe ni nye yolehi eja ake nyumo de nche ke mishin ni misa mi kwa ogbiko bani afe ni wona eka ni woke nuncholeji mi yeli ke boalo ni mi shengbe yi meni gbomo adesa afe mi nye bo anye chonlo titrile Kristo nye kaya anye chonlo meni yue nyumo yue mo le chonyele nye kwa ameshinlele na agbe ni nye kase amehemo ke yelile Yesu Kristo le bone eyonye ke gbenele na kan no eyo ke ya nano nyeka ha chomo esrote ke chomo ekrokome ke nyemi lilashi eja ke hia ke nyumo dromo awotwi ihe wale shije ni ha me ni chonhe nile anaseko yeminle woya folisha la teko ni me ni somo ye bule minle behegba ke ameyeno ni eja ke kolo no sofo nu pale ngo amelake ya he kronkron le ye shahi wole agbohin le asha ye nsra lese no he wole Yesu hu bona fe ne kele de nche ilala chu man le hele agbo lese inamane hu le ye no he wole agbene ya ha woje agbo ka ya enwo ye nsra lese ni wotele ehora bole eja ke wo be manko ni hioshin ye bie shi mani baba le monse egbe wotawo bele nye ha wo chon eno ni woke yijiemo afole aba ha anyumo da noji na abu ni jajo igbele yibile shejron femo ke ni kele nye hi akakpa no eja ke naka afole sa anyumo hi ejugba nye bo anye chonlo ela tue ni nye ba anye heshinye ha ame eja ke ama bo anye susuma ela hi ake me ni babu hi akonta koni ame ke mishe afe ni nne shije ke ncho edomo eja ake no ehi ha anye nye sole anye ha wo eja ake wo no mi ma ake wo he ni le papa ni wo mi nta wa ake wo ba wo je mfefe ni mfemi ni mi npanye fa e baba wo ake nye fe na kan ko ni akpale mi ha nya wo ya jo mo ke ngamoi shi he jole nyumole mo ni je to ila akwelo pete nkple ni ji wonu ncho Yesu ke je gbohin aten ye na no pa mo le la le mi le esa anye ha nu chumo papa fe nu chumo papa ni nye fe esomo na ni na echo Yesu Kristo no efe no ni se hie yenyemi le anwa anu nyanga ha ke ashe na no anano le amen shi anye mi npanye fa ni nyemo wiemo ke chomo na mi eja ke wiemo kuku o mi ma jenye ne nye na anye le ake angme wonye mi Timoteo he ni ka ibamrale mikele aba mamba nanye wo mi binye chonlo elefe ke me kronkron elefe twem me ni je Italia le mi binye dromo le kenye fe ahishi amen ene mo hibri bi a Wolo le na